ata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Ya neza we beji no uti we yue za sia we tai lo ne na toi tau ga ngwe ye ke kalo ke tau we wati ke kalo go na mbia we bata na etu kutubia kutubia nyendi bata go mena ya kiwo tiko mena kiwo lakini daika kwe swimming pool sio kiwo kipyo with ya no to kwate ya neza kamba na kwenda maisha ndo byo bya kiwo aitengemea ai mundu ndo kwenda na mwele wa mundu ndoka ukethia pepe andu maya wa maithia mayama ni kiwo kipsu kethia mundu ndaniana nacho so yethia ndena bata na kiwu kithitu na ndamaniana nacho so yethia we eaneto uziya wa ukonze muti ila we mweo inundu wa neneva na wa kana woma biza ukonza awe unambia we bata na etuna zito apple apple nyene bata na mai iyo ne yes iwe ni zende nundo yo zeze no uwe azeze no yeta fruit aziyo ni ana sia mwana na kwito taiwe na maiyo ni ana sia mwana lakini kala yote ya sia mwana kana kanini family ni ngeta mwana no most of the time tawacha bati uko na wambia mbocho jewan atakigo kadambo dio lakini kana kwa mbocho yona kanewe chabati ko kana nikaya wana mayo kaya wana chabati ukethia kana nikekwe waneza na uwete mayo ndweza komosanga yuka ukethia andu taitu tuka matataima ndu wa kwatio wa mbesa kana mekalelo ya mondo kethia tei na bata na kunwa pinge ndiambe wanda kanisa ya ABC nyenjenda kanisa ya ndwayi kanisa ni ona Sunday nyena ndiye Sunday ndiye la kanisa na thina wa leo di kanisa ni nemo nondo yindwe mbe abagu bazai bizi okay ndinazo ABC lakini cho decision saingi kuikanisa ndichongenda mundu na tuyase kanisa ningo kanisa ningo lakini ni chao cha drive ya whether ya kanisa ndo niweze mundu niwenda na kitumi kimonga meti ukethia no asie maybe ino reason yakwa na kitumi enongenda yakwa to yakwa kanisa waketio kwa mwa ataju ataju ono mundu to mama kasia ngende ya lanzu nzuenda sa aye nengi kwa nzuye nundu nengweria nzuye nengo lona nenga nekitumi na kitumi kengi kwa ne reason ya nyemwene lakini chuma ukambe oko ino no uthio chuma upate isho no ni kanisa lakini niona interest yako okay now you has interest ya chuma yes ni pagan and class ni Christ ama Christian unaenda kanisa ata yani ni mutangela ni kanisa ndienda lakini ukatwa wane mundu enda chuma na uichuma utwite na ngo ya kuto vozo wane mundu no neso kalalo no uzioke chuma na tiwe nete ndene wambe nte kala
anande no masia ni byandu manyasia ya mose lakini mose yako kabao na tewa ketio onanda kenewe mana ndino ya mose apart from matunda apart from wendete kuikala what is your passion? Okay, passion yako ni kunana na the youths sina kuandia soma lakini nonenda ungawara chance chozo wa school nyeno usio laona ondamo twa makali nonenda umanye unaonge galela bu ni ambili ama na passion yaku enda kwika chao bando wede ape passion takwa nene ndete kwedukesha wathi napenda muziki wa kwedukesha wathi passion yaku wendete wathi wendete kuyotembea wendete adventure kana wendete chao adventure ni life na music ni life kwanza awe the two main things ibane bata masiku Una wendete kwedukesha wathi anaendeta kusunga Una uzonge wathi wathi oikina iseo ikino ito na okone koneza yandi danza ni oze bando matsunga ukede so disappoint bando matsunga ukede no watsunga lakini bando matsunga ukede no lomboti ile no watsunga lakini bando mumendete wathi ni passion yao mendete wathi lakini wathi mono ile ti kusonga mono kititenda kuwedukezi anye ne bata na kusunga ano ndo pia wa kusunga no exercise oya ndo mea wau angemake wetu ni tikenda tizina mumeka practice tene ya gila kenge qualities ya mondo langu manda ana mondo la titona inda imwe ndine wa life ino ningwenda mondo understanding utona kuelewa kwikwiyo akwikweo ukedia besa sibo ni wa understand na itebo ni wa understand dieze kandange wane isi sio on that way ha no kwana tutona kwenda twimwe kana wana titatona kwenda timwe oh nada okay what was when that mondo understanding yeah na kwa nye bana onele nondo ndi bata mondo ekiasuti nye bata mondo casual ose itengemea na situation nondo zile saingi wiki ya suti saingi unaacha suti uonai suti for me is no ya uonai numitie suti no twende imwe no tutembea ni imwe ndini wa maisha uonata City, yes or no? Ichiko ni choice chumu. So wewe chagua. Okay. Utana suti yes. Kwa une kadete imande. We can you stop that? Date you see in there, but ndinende woni the height of the guy na ulana kumana nake is short na thina munene ni tukakosia tusiasia na nguvi nondo am also short so ni kwatie lengi nguka na niko manena mundu utoma mbendesi a tall guy ati mundu mweu adakon Ediye onze na yana bona lakini Ndio no ka ota ivo Ni omukube Keri no kakube Yuti za usia sakayo amekuja za dalile ku Yezo leza ba Gongela unda isukuru ni wa 7 Baada leko yaiko Tiondo mweta ngunewa mondo nzomeria bo mwani Kutio ko butanzilo ni andikeo No ya mana tautethia tau mandambia gitene No zawa lakini ngo sioko ko ni mamba mondo imana Baundi na bagwe nya maiko ma bau ni ona bau bainde dia bau Bau ko te dia ya mana tau mandambia gitene
Wongelewa ge utanuka nai. Yani no deo ge uzambikinji. Nywa. Kwanza makosa sana. Naenda no ge tekela no bato no ngumando mondo nge weze utanuka. Andika we yangu akaige ge yangu hii ile suti dane no tangima ne hiyo ge there. Ni bwana ne. Na ya dozi utwa mbalasi. Ano ba mana ba. Aina ndethia nye. We ni wiyaminite kimistali. Nuliche mundu pin na yaima oyeke apiok. Tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thandato tunenge mwanya wakwekwatia Mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.